Ta lolo la le ofo mareanga le leo le tua yana au ona. O lo whawhare tuia, iawhio anga mala alwhanga. O le lātou whatua inga tausi le nā o le tau aswina o le ipawhai o le ola. A wā se Manuia o Samoa mo taeau. Samuelu, Omaia, vivi tasi atu i le tua. A wāwa ia whai o mea sili mo i Tatou. Mo ia wha Manatu ia te Tatou le tau o le ni aso. Wha Manatu mai ai le taimi o pua ngā o Yesu Keriso. Olo o mua mua. Tatou Tapua'i i le tua. E tōle pule a le li e o i le whāwawau. O mawhau whaungalo na whinengalo. E a le tū lava. A mu ia le nuu wātua i le li. O le nuu wa whiriwhiria e ia. E whai mona lava tofi. Te talo rea ngang pa ia. Le tualo mātou te mā pa ia. Au whasifo atu le Ifoga lau whanau. I le ato atoa u tangata. Ai o te wala au le nganga pa i o lau o fio. Whapa ia ina whapapatiso ina i lātou. Ai maiso le nei tāpua inga i lo suafa. A fio mai oelo mātou te mā. E te tai mua le alo le nei sāwalinga i lo mānu malo. I le suafo o Yesu Keriso. Lo mātou ali i manu malo. Amene. Tatou vivi atu i le atua i le pese o Sauniga.
Whātuatuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, ngangana wha Peritania. Ua o whātuatua I le atua le tama, o le ona le malosi umalava, o le na whaia le langi ma le lano langi, ua o whātuatua fo I a Yesu Keriso o lo na alo e tō tasi o lo Tatou walii. O le na whānau e le anganga Paia, na whānau Maia Maria le Tapua'i. O le na puapua ngā tia I le pule a Pontio Pilato, sa whasa tauroina, sa maliu, sa tanumia, no o ifo I se oli, o le asitolu na toe tu mai ai na ye uoti. Na fioa I le langi, o lo wanofo o ia I le itu taumatau o le atua le tama, o le ona le malosi umalava, o le atoe a fio mai o ia e whaamasino I e ola atoa mai e uoti. Ua o whātuatua I le anganga Paia, ua o whātuatua I le ekalesia Paia e au fiainu uma. I le male mafutanga o le au Paia, ma le whaamangaloina o angasala, ma le toi o la mai o le tino o le tangata, I le male ona e whaamavau. Amene. United Church of Christ, Statement of Faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God. And to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You sit in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in common as faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your will, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou te talo, lea tuai, woto ai taunu mai le Manuia le sopoanga o Tagata. Ua ao luluina I le fofonga soisoi ma le oli oli. Whawhitai le matangofi o le yaso. Ua so tuni le mamalu ma le paia o le awhilele. Whawhitai I walanu le ola o le tangata I lo walofa. A wā oe o le sili sili ase. Ua atua tupe I le whala. Ai ta oto whaatini o tau sala le vi ingo la ufio. Le nuu na vavau, ua wha vavau. Ona ua tangi ata o le li whaola ia te I latou. Ua veai mau tangata. Nene yaso sa mua I malai o lo finangalo. Ua tau nuu, o le la au o le ola. Wa esa sa mai o wha manuianga. Wa o le malo watele.
Le nei o ni malanga whaatupu alo walori. Mātou te wha manatuina. O le aso e tā ua e le tualo mātou tama. E lawi ula. Ai pou i toa. Le aso sa fili mai i la fio. Ina ia ola le tangata i le lao lo finangalo. Ua ao Samoa. Le nei ua alo atu i le sulaina o le sirisiri ese o la fio. Whawhitai i le tua. Ua fola sia lo finangalo. Ai tanga i le mawalunga o la fio. Ia uru whare mai lau sa vali o Sauniga Lotu manganga. Mātou te folosi ai le ala i le awhia mai o le matai o le whaoratanga. I o mātou ne yola. Ai le ngata i lea. Lo mātou wola i le langi ia te oe. E moni, le aso le Laupama. Mātou te whailo ai le malanga mai o le tupu. Le topu o le ola o malava. Le nei walangona ai. Lo whanonga i le ni aso. Whawhitai lo mātou ta Paia. Wawa e li liwane le paleli i o au ngā nuenga. Se ta tala le ala o le loto. Ai whaaudu whale i whale o la fio. Ma e malo loa ni ai. Matali sua whaatasi ma oe. Ua fua mai le ele i fua o sere selenga. Ua tauli maina ma le anganga whawhitai. O le sami mai a. O le langi ma le ua e tō mai. Ia vi ia lava oe e tō le tasi pa i ai. Mātou te vala au. Mātou te whātu ese atu i la fio. Wa pa o pare le va o mala le li e. A wa o Yesu Keriso. I lona toto ma le mana. Le nei wa lanu ai i mātou i le ola mai a te oe. Sa polonga ai i mātou i le ang sala. Le tualo mātou tama. Le fai wa sola. Ai polonga ai le tangate le ngonga o le foto. Watu ia e fo i le vai i le alamea, ma ua lilo atu ai i le sami. Wa mamae la au, watu lolo i le matamatangi. Wa falala fua le la au ai woti. O Matafeo ia ma le mori mau la fio, e moni lava, e pua hoa lava le va ai a le tangata. Ai malama lama ona o la fio le tuai. Whamangalo mai i ate i mātou. A o mātou na saba vali le vanu o le ato le oti. Leli ie. Wana ofu lava o le oti wa mātou o ofu wai whaamole mole. Whetalaia ne ia. E talai ofu o le tunga mau. Masau fafo i le mānawa le ola mai a te oe. Le tualo mātou ta Paia. E le ato atoa i mātou. Ai sala lava i mātou i teimi umalava. Ona o lo mātou nei loto i le vai ma le whaatana le. I se maa leu. Wa puni ti ai le au o le langi. Ona wa pule lava i le tangata i le tu e malai ai. Ne nei e whaasifu atu ai i lawa fio. Ina ia mawai se au ngā o le nei wha moi moi. Ia efe soa ni mai i le lofa tunoa la fio. Ia ola, masu i ai i le tangata le lei, ma avea, ma ta lii ma fafine i ate oe. Mātou te fia maua le ola wha mangalo mai lo mātou wali i wha ola. E peo na maniuti ngā ainunga le sa tauro mo i mātou. Le tuae, o mātou loto nei. Whamole mole la ua fio. Whai iai o lau pule lo mātou tama. O mātou mana onga le tuae. Mātou te aungani atu i la ua fio. Whamole mole. Talia Maia la ua fio le nei mana onga.
wai mai lo wanganga e whamalosi a te imato. E te whawina mwhapa ia ina, ma tai mātou le mamalu ma pa i o lawa fio. Se teu te wina ai ola o te ngata whaatutua, e pei o se Autu e fua matala. Ma le rosa mai sa rona. Mātou te wala au le li ie. Tūlai mai lo mātou matai. Mai le malanga taua Yesu Keriso mai le manga olive. Le tua lo mātou ta mapa ia. E whapenao na mātou si i le li whaola. Ma whate tia nu whopa ia o lawa fio. Ai mātou o naola tautua mo oe lo mātou matai. Le li ie lo mātou ta mā. A fio mai lawa fio. Whatasi mai i mātou. Whapa ia i mātou umalava i le nei tu lalo mātou ta mā. Aua le liu ese o mata mai ate i mātou. Pele la ngona fo i au talinga o la mātou ni vala au. Ona o leu ma wha le tonu. Ai mātou te vala au i la o fio lo mātou ta mā. Liu alo i tua o le lofa mareanga le leo le tai au. E whaasili ai le susulu mai o le la i ate i mātou. O le aso fau lea o a mata i ate oe. Lo mātou nei Laupama lo mātou tamā. O na o mātou nei loto. E fola si ai o le ala. Maliwa ne ai lo mātou wali le tupu o le whaoretanga. Na te whaatama ia, ma avea lea ma manu mā lo i ate i mātou. Fesoa soani mai la awa fio e te tala o mātou nei loto. Ina ia whauru whale lo mātou wali te tonu i ate i mātou. E tari sua i whaatasi. I le lau o le fia ma le ori. Le tua lo mātou tamapa ia. I le suafo Yesu Keriso. Taito tasi mātou matunatu lo mātou nei ola mo lawa fio. I le toto Yesu Keriso ma le areto. Tupua'i pea le lofa ma le whaamaisenga i ate i mātou. Whaamawhanwhananga, whaamangalonga, whaafitaia ma le aolawe ai. O lea o mātou nei tāru sanga le li ie. Mātou te vala au atu ai i la fio. I le suafa manu malo le tua le tama. Le tua le alo. Le tua le ngā ia. Amene. Ia
Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Saunia. Faitau wina o Fionga Paia le Atua. Ngangana fa Peritania. Mai ngangana fa Samoa. Reading of God's Word in English dialect and Samoan dialect. Our Piper reading for today will come to us from the New Revised Standard Version, from the New Testament. The Gospel according to Luke chapter 21, verses 29 to the verse 38. And then Luke chapter 22, verses 1
to 6. Let us hear the word of God in responsibility reading. Then he told them a parable. Look at the fig tree and all the trees. As soon as they sprout leaves, you can see for yourselves and know that summer is already near. So also, when you see these things taking place, you know that the kingdom of God is near. Truly I tell you, this generation will not pass away until all things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Be on guard so then your hearts are not weighed down with dissipation and drunkenness and the worries of this life, and that day doesn't catch you unexpectedly. Like a trap, for it will come upon all who live on the face of the whole earth. Be alert at all times, praying that you may have the strength to escape all these things that will take place and to stand before the Son of Man. Every day he was teaching in the temple, and at night he would go out and spend the night on the Mount of Olives, as it was called. And all the people would get up early in the morning to listen to him in temple. In ngana fa Samoa, mai le whenga ing fau. Tusi e vangaria Luka no matao peluas fu matasi. Tatou te Faitau whiawa wa iai le whai peluas fu maliva. Whangata mai le tolus fu marvanu. O na si leo le tatou Faitau ia Luka luas fu malelua. Whai upu mua mua e whangata mai i le ono. Whafunga maia o awhionga Paia a le Atua. Ua whetala iato Yesu ia te ilatou i le whata oto. I nā wa ia i le mati, a toa malaa uma. Pea whatoa matala mai lau, wa outou wa ai, ono outou loa ai lea ua lata le tau vevela. Ia whapea fo i outou, pea i loa e outou ia mea ua whaia. Ia outou i loa, wa lata le malo o le atua. E moni, o te whai atu ia te outou. E le mawai atu le nei tupulanga, se ia tau nuu mea uma. E mawai atu lava le langi atoa ma le laro langi. Pe tai o a upu, e le mawai atu lava ia. Ia outou nei mawhatia o outou loto i le soona ula vale. Ina le o nā, ma le popole i mea a le o langa nei. Nei whafua se i mai le aso i a outou, e pei o se mai lei. Awa e o mai ai i e no nofo umalava, i le funga ele uma. O lea ia outou mātala i le au noa, matatalo ina ia outou maua le mālosi e sao mai i mea uma ua tali o mai. Ma ia tutu i luma o le atali i o le tangata. Sa masani o ia e awa atu i le malu i le au, a o le pō. Wa maliu watu o ia e tua manofo i le maunga o live. Wa malama e le tae au, una wane ai lea ia te ia o le nu uma i le malu e whaalungo ai ia te ia. Wa lata le tau samingo a reto, e le whawhiwheteina. E tā ua o le paseka. Ona sa ili lea le au o staulanga sili ma le au tusi upu. Pefa pefea ona latou fasioti ia te ia. Awa wa latou matatau i le nuu. O naulu tinu ai lea o satani ia yuta. E ta ua o le sekara. O le tasi lea o le to se fulu ma le to lua. Wa luia, wa tau taratala ma le au o si taulanga sili ma taitai o au. I le tonga fiti, na te whaalataina ai o ia te latou. O na lātou fia lea, o lātou tau talatala, ma ia avatu tupe ia te ia. O le ia te ia, o na lama le o ia se tu aso e whai mo fie ai,
na te whanataina ai o ia ia te i lātou, a o le iai le motu o tagata. Now the festival of unleavened bread, which is called the Passover, was near. The chief priests and scribes were looking for a way to put Jesus to death, for they were afraid of the people. Then Satan entered into Judas called Iscariot, who was one of the 12. He went away and conferred with chief priests and officers of the temple police about how might betray to them. They were greatly pleased and agreed to give him money. So he consented and began to look for an opportunity to betray him to them when no crowd was present. Manuia mai o le tua I le Faitau wina wana fionga Paia. Maia tu mau pe lava o lona viinga e whaavavau. Whaavavau lava. Amene. Se whawhanga le tai au fo. O le la unga nei le suafa mamanu o le tua le tama. O le tua le anu. Ma le tua le ngang Paia. I lo tātou whātau wa ina o le neiva yaso Atua. Tātou te mawhau whawai I le tala le lea Luka e whapea ua whia mai I lo tupu. E ese lava le whia o le loto tangata uma. Tanga I fo I a Queen Elizabeth. Pe amalanga I so se vaenga o le raro langi. O tangata e whakanis, e whia. Ma langa leo te tele. Ma wha pe ane. Le tū pue o wāwhio mai. O na tātou wa aina ni malanga whātupu o Yesu. I lona uru whale atu I Jerusalema. O tangata o walalanga. O sana. Lawe ai I mātou. Ua whia tangata ua vaaya re tupu e sa o lata mai ai pulenga sa wā. Ale malo roma. Ai o re tala e whaingo whie e whawhangu ai whai lo tātou rola whaelenganga. Whemaile mori maua Luka ni matapus fumareiva. Ua mawai atu upo Yesu. Ua maliu atu Jerusalema. Wala te la tātu lai pe te whake. Ma pētā nia I le maunga o liwe le whaingamalanga. O na whape atu leo Yesu. Lua te atu lai le ai o loo mua. Lua te ilo aire te mai a seni o no ti ai. Ele te ai se tangata. O na o lua te talai na mai lea. A whai whai lai whesiri atu se tasi a te olua, o na olua tali lea. E manau ianeri. E pei ona whetalai o Yesu i a te la ua. Na la ua whātaunu wina. O le maliu mai ne nā o lo tupu si whawhonga o le tai au fō. A le ane ngā ruenga si whawhonga o le tai au fō, ua whai ia Yesu I le tai au nei. Whai mai, le whai pa tos fumaririma. Ua tai mai ai Yesu. Wa lātou lafa fōi o lātou ofu matala. Ma wa lātou whāti e tie ia Yesu. E lunga o le asi. Ona whai mai le whesili, pe ai se ale nei asini. Ai se ala ua tia a Yesu le asini. O le taimi tonu lea, mo whātau nuu ai a Yesu ke riso. Le valo anga sa tu ina atu ia Sakaria le matau poiva whai poiva whapea. Ia e matua fia lava o e tama whawhine Siona. Ia ala langa le fia o e tama whawhine Jerusalema. Auta. O le aru watu lo tupu ia te oe. O ia o le amio tonu. Ma le whaola.
e anga malu o ia, o lo tia i le asini, o le alo o le atua. Ona fai maina le fesili o le nei aso, o le aso sa o le laupama. O le aso e wha manatu Omaia le au kerisiano, i le malanga wha tupu o Yesu, Jerusalem. Le malanga lea Yesu, le malanga atu mamaliwai. Fe mai watu ina atu wai ele to tele o tangata. E folosia le ala, e wha ai loa atu wai. O Yesu, o le Mesia. O le aso e tātou te mauai o le whanua noa. Ai muri ane. Mauai ma le fia fia. Fe mai le mori mau i ane na mata au pusfuma le lua. Walatou avela Laupama. Malatou o atu e whawhita ia te ia. Waalalanga. O sana. Ia Manuia le wa maliu mai le suafa o reri. O le tupu o Israel. Aore matua la o le so. Fai mai. E o mai lava le upu. E o mai lava le upu. Sa o mai e Yesu i tua inga winga e tatau o na tatou maua. Pe a o mai o pua ngā i a te i tatou. A o ngafa i tatou i le tana le lei. Tatou te le mauai o se fefe ma se papole. O wa o loo iai le nganga Paia. Na te tui na mai o le upu e anga tonu mo i tatou. I le tala o le puaponga. O le tari tonu i a Yesu. Ma tu mau e o i le iunga. E mana o mia lava le on sa. Le faa pale. Ma le faa au tauta. O tofta whanga ma tautia e o mai e ave ese mai ai o tangata tari tonu i le Mesia. Au o whetalai Yesu, wa o whaailoa ato nei me uma i a te Autu, a wa wha ola tia o Autu wala. O le mauti noa le nā o le wha o le tanga. Wa wha malo sia mai fo e Yesu i a te tātou, e una ia i tātou ia manu malo mai i sauanga. O le tele lavo taimi i talafa so le pito. E ei tūlanga e la matia ai ma wha le tonu ai o le vana nofu. E lei foi se nofu anga e ato o toa ona le lei. E te tau lava ona vevesi. O le vaai le nā le li whaola ina o toi vaai i le mati talo whai Israelo. Le whata oto lea na whita laile li whaola. Whatusa le nuu o lon te mā i le mati malaau. A o le teime o mai ai le tau vevela ua lei loa i Israelu le tua. Mai Yesu, a o mai ai le tau vevela. Wata ulu ona lau. Ai o le tangai le nā Yesu i lato le whatua tua o tangata Israel. A lea na taunu. Na o sana. Toi whai mai. Whaasa tauro i hate. Le taimi lava na vevesi ai o pua ngā mawhaingi tā. O le taimi lava le nā ua maliwa Yesu. I le loto o le tangata Tapua'i. Pe tai wa tau mai e Yesu e ui lava o le amawai atu le langi ma le lalo langi nei. Ai o lana whetalenga moni. E le mawhai o na vai ese. O le whaatusa le nā o le lafo Yesu i ate oe ma. E ave ese uma o me uma ai tu mau Yesu ma oe. O le tali le nā le atua i ate tātou le ni taia. E tele whi au ma ngā ruenga e pisi ai o le mafo fau o le tangata. Tele whi o vaenga i le lalo langi e whātasei na ai o le tangata. Ai tu mau pe lava le whitalai ngā Yesu i ate oe. O le alofa.
E le mawhai ana toi ave sina mai e le tua i ate oe. Ina ua whetalai Yesu e o lava i le taimi o le ungo le nei laro lang. E wha tasi pe lava i ate oe. E moni lava e sila fia e Jerusalema o Yesu marta mai tasi. Ai sa tu mau pe Yesu ilo ne tu whare tangata. Wha peo no manatu. E o fo i ate au o te lei loa le aso. E whina ngalo ai le tuare tama. E wha umati ai o le nei lalo lang. Mo whaari tino mai ai e Yesu ia te tatou. E o fo i tangata papoto le lalo lang. Tatou te lei loa le aso. Tatou te lei loa le aso. Tatou te lei va ai ai o le la. E le mawhai e tatou. Ai atu ina atu lo tatou tūlanga tutusa e saunioni na toia whio mai o Yesu Keriso. Le mea sili le nao na tāua i loa langa. O le whanau nuanga o le netala. Masani lava i tatou Samuelu upe whapea. E wo lava. Ai toia whainai. Pe o le tūlanga re nā wo o le li whaola. Ua sili atu i ayuta. I le vaai i le tupe. Ai ua ngalo ai le mafutanga ma le li whaola. I le taimi tanu lava lea o le paseka. Sa tau mawhai ai le i tūre lei. I le vaai a Israelu. Whai o se awala e whaala taina ai o Isu. O so whaia loa e sa tani le loto yuta. Wha mi o reanga i rona loto. Ma lia lo ma yuta. O ia. O la ia wha alata ia Yesu. Ai le iain tangata e mori mau iai. Pe o le taimine nāra toi tepa i lo tā ua o la Tapua'i. Ai ai le whasiri e whapea. Ai se ana tu uai e le atua le nei. Le tani. E pule lava le atua i lo nātari. O le ala e ti ngā. Le ala e whaingta. Lea wa tātou savani ai o le neiva yasu. Ta tala lo loto malo fina ngalo. Fola sia le ala. E sa valia ne ai Isu. E whāta ma ia o whili tonu i lo walanga. E mawai oe le manu malo ma ia te ia. Ma si iti ai oe le langi le tamai whaama. Jesus was teaching the kind of attitude we should have when we must take a stand for the gospel. Because of his word will come to pass. We don't have to be fearful or defensive because of our faith. Because the Holy Spirit represents us to the Father and his presence in the time of our lives. To believe in Jesus and stand firm to the end will take time for us to learn. Perseverance, because our faith will be challenged and opposed. Severe trials will sift true Christians away from Christ. Enduring to the end, it does not earn salvation for us, but marks us as already saved by grace. The assurance of our salvation will keep us strong in times of persecution. Today is the Palm Sunday. Today that reminds us why this day is so important to us. In many times in the history of the Bible, especially our life, we come to conclusion and understanding. God has decided to do so.
and not us. The truth that heaven and earth will disappear is all that much more believable in our age compared to any power on this world. All these things will pass away. Christ's word remain the same with you. Jesus told us, however, that we maybe see everything slowly go away from us. And then when you look at the fig tree, he delivered one of the most profound parables in the gospel ever told. He was talking about Jerusalem, the holy city of God. So flawless, beautiful, but when things are heated up, they neglect their faith, also their God. And they jump into conclusion to do so by their own power. Judah was one of the 12. He fell into this category, and so do us. We are human. We make mistakes. None of us is perfect. But we can do better by understanding the words that we have today. The Bible tells us how God is moving in our lives. As we go along this week, prepare yourself. Ask yourself why this week is so special to you. Of course, when we came to this earth, this event is long gone from our side. But now we are walking through faith and believe in God Himself will open up our soul and our mind to see our Lord Jesus just about to go to the cross. Coming from the mountain of Olive is known as a Hosanna, save us. But Jesus wants to go down to the pit. He wants to go down to save the people from their sin, but not by political values. That's the people thought. So what is the conclusions for us? What are your major concerns for today? Many years ago, when you look back, and how about the future that you cannot predict? Let's live day by day. Allow God to focus His love upon you, and you just inherit the kindness of His peace. Yes, we all fall into sin. We betrayed our Lord when we walk away from Him. But God's love remained the same, just Jesus says, my word remained forever. Yes, an invitation for all of us. Are you willing to open up your hearts and allow Christ to walk into your life so you can become one of His? If you do that, you become the son and daughter of Most High God. Sivafonga de Tayafo, Jesus asks us to pray. Remember this day that will be tomorrow and the next day. Temptation will come. Battles will come. But remain faithful. Let's not become the fig tree. When things are heated up, we ran away. May God bless you. May God keep you. May God's face shine upon you. In the name of Jesus. Amen. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. May God bless you for the telephone. Amen. Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga.
Ia, ia i le tau fisa mo le ua tātou pai mai i le whaiunga. Wa le ua liva le foe le tautai ia manga i atu io e whanua. Ua umafo i fe au wha le sapati, fe au wha le asosā o le nei aso i fe au wha le pulelaa i le ngata o tutonu o le nei Sauniga. Ia au o so o se pulelaa i tutonu o le atu nei ma ona territory. Ma so o se vaenga o le nei lalolangi o lea ua to a asosā i le nei aso. Le asosā e pei ona lau vivilu ai le au kerisiano i le lalolangi atoa. Ia ua ta ua o le asosā o le laula au. Po le asosā o le Laupama e le tu e tau whaamtaraina. Ia ai whaafteitele, ia lea ua whaafonga foi, ia i tātou sa Tapua'i whaatasi le nei aso, ia o le whiau ta pena le tangata kerisiano, lewa na ta pena tātou e le nei tala. Mai ai lo tātou iti, ma tātou whaasolo mai, no tātou ta ape ese, ma lo tātou atinu whaafetai i o tātou mātua, ma ainga na ta pena ina mai lo soifua, ma lo tātou wola. Whaafetai le atua e oura na tala le lei. Ia o ta pena i tātou pe o le whiau na wholawholoina i le nei aso. Tātou wola ia, ma watu le tala fia fia. Ina ua uru whale atu no tātou matai i ai o Yerusalema. A olu manai, lona whaatafuna ina. Ela, ilona maliu, malona toe tu manu malo. Manuia tele le nei aso sa, o le Laupama. Whaafetai tele i lausunga i le whai whiau. Pastor Samuelu. Ia e tusa o le whiau ua luluina i le nei aso. Whiau ua wholawhalaina, ia ua lava, ia le whaafongaanga a lo tātou atinu, ia masia tātou e kālesia i so se tafa o le nei lalolangi. O lo mwhai ana whaafonga mai. Mā lo tā pena, mā lo le Faitau, mā lo le Saili. Pea na whai atu, ia tātou te olo i a whionga le atua. Ioe, le sisi a toa. Le fo ise whaafia poto e whaia iai. Tātou te o ma le loto mauralo, whaafetai tele. Mā lo, ia,
mo le tapenanga o le nei aso ia tau ia ina ia pe o le ngongo e lele o lele masiana ia le tuasivi ia ma avesiana siana ia ua maua le nei aso faapena ia le talitonuga sa moa a faapea tatou Tapua'i faatasi le nei aso faafetai i le atua ia ua manaia lou sau tatou Tapua'i Maia ai le amataga si'io o le fai'uga ai le agana o lou sau a fa'anogonogo tasi ma toe me'i ioe tatou Tapua'i faatasi tatou fa'alogologo ioe i se upu ua tapenaina e lana au'auna ia e fai lea maoso o tatou uma i le navai aso o fa'amalumanu mai i fe'au ma galuega manuia tele o Samoa na lua malo tutu o tasi ia tainane fo'i le faiga malo tutuila manu'a tainane so o se Samoa ioe o lo'o fa'apea ona sa'ili malo i so o se tafa o lenei lalolagi a o e fa'afogafoga mai ma tatou Tapua'i fa'atasi ia le atua malo fa'afetai fa'atumuina lautu laususuga le li'i fai fe'au ioe tatou tapena pea mo le lumana'i manuia le tapena atu ia mo le fa'amanatuina o lona maliu ma lona toe tu manu malo manuia tele o Samoa soifua ma ia manuia Tātou whai u le talo. Le tualo mātou ta mapa ia. Wai la ua fio le nei Tapua'i inga. O la taitu tasi i mātou le li ia matiu te mawhaiva. Alofa Mafuta mai la ua fio. I tama mau ese mai mātou whaalawelawe. Faitau ma puapuanga. A whailava e tāua i la ua fio lo mātou tamai ma wailo vi inga. Manuia, ma Manuia. Mātou te vala awa tuai i la ua fio. Ona o Yesu Keriso. Lo mātou wali i whaola. Amene.